Okay. Dito pa kayo frustrated. Okay, maki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا na ayat gina kaya kataw yakan nakatigin na bai ka aya maana na mapi abai tigina kana bagina ni kailangan na sumbag ka ayat tigina kailangan na sumbag na inuwat tigin iman ko na masusuat karang na tigina pagap hina na tigin su Allah ka iman tudlad tigil manai nakatan wallah na ay maana na masusuat takro ka nagitud na minigil dagyong kutoba ko nagitud ni ay maana na kaya tarima kiran wallah nagyong kutwa ba na ilahin man agyong kutwa ay maana na kaya siya po wallah ang kaparatianin kasi din miyapos agyong kutwa ay maana naging yan di ka paginataw siyang kutwa tindi na amapya aapya bin ay maana na apya miyatay na asar kamapapadal siyang kutwa panungatan si ito wallah piano tulian si ipan yung kutwa sa katabaan to na iniba na mama ay maana na Bilal ini pagbangyan na miyaka 20 raw na pagbangyan oriyan yan na miya sakit. Sisag yung kuto ay maana na kaya sakit yan nakagig yung kutod na salwa nakaputay niya na pangguraw. Siyong ano mga tayo na tigilan na makulay na ito na pagkiguraw ka na tigilan na ay pagkiguraw ka na tigilan na miya putol to diya hindi ka pagbang sa maskit. Na inuat tigil ba miya karani suwak tuwaluhur tira na makulay na way miya karani na tigil na abdas sa kunyo na inabdas siran nakagiyok maabdasiran na tigil na amay kumaw maswak tuwaluhur na siruan iwakan nakagiyo mo maswak tuwaluhur na pitiru iranon nakagiyo matiru iranon na sumyang ursak sa depan na miyagbang nakagiyo mo man yan mapusya na giyong kutuwa muri puriya kapos sa nubang ala ilaha illallah nakagiyo mabalsiyan sa tarutok na miyawteng nagyuto din kapos-pusan ayam ana kaya pusang kapos paginataw niyan nagyuti mga tao at ito mapraguran so limo ang mapapadal mo ko Islam kagiyo si isiran din kaya pantagan akapatay kudilan diking gulalanan sa giyang kaya ayam ana namiyak kalala pamumugayan wallah aginan sulimu inan aginan din so agama amin italing mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasadin sa tao asyap niyan agyeng kaya ayam ananalimu amin italing mo Rasulullah nasiyapan mambu Allah sa taman saruudin terima Allah tumangitan ko Allah balasan tanun niyan sa mapya tariman niyan sa mga simba tanu pakalidas ng tanun niyan ko pimbarang atiba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa?